Mantere chia Karamati Gania East ni bameneretie mutongeria wa kiama kia PNU na uria ukumereria matago choka kairegetene kia ngavana niwe Peter Munya baritareria kurega kunganirwa ni miario ya Munya iria aritire gukonia mubunge Mpuru Abori kagita karia airega kwithirwa akiariria akari thokone ya Karama. John Thiga ni athikirite ugambi bwa Kariba. Amaba Kariba kumantere cha Karama giciko bunge atigana East ibona nditie kuria kwanirwa kwa ikira bakua imutongero kema PNU na Peter Munya no mo baraba kumereria matagite kia governor county Meru ntuga Jumapili kirendionga yake ya gisiasa ntere ino kumba kuigwa aumirite bunene na kuthumbia mubunge wa ntere no Mpuru Abori na arabaurite Munyibo ya kuigwa ari na gitiyo no ntukagita gake atita mubunge ntere ino batona magwata marabonete kagita gaka Mpuru ari yakathukia munene ora tutongoria atwakira barabara ye watu tutirauma kuma laibocha gutora muti utikirira tutitura tonto kwa mutolo ari chutora na maia na niyo ngwira twari ya nya ya maia na kaoto tutikiona barabara ari na barabara na nakumeria karuma munene to acha makaua katira manto eda ate bwa Karama tarera tira are kuto venera tuimbe ora ke toke ondari ai mundora to siomba pio poro kama rutere tangrida to manata no duku Munya ate wichielewa we ngo nimbia kwenda ndene ya Karama kaketu na ndene ya Meru yonthe kurigana na rwari ruraromberia kwaria yoro Munya kintu kembere na mbere aturongwera kumari kukuma kitikia MP arona batura kuwa Karama ni kamunda kangaluko nwe mwathani ate mama itombere kwe wapi anene wakina Mpuru bakomba kuthikira antu kamunda kau kangaluko Mpuru naonere katea kamunda kangaluko kariana ntangari rengi arau ake yari mentangari era emethira chiana round up ende Munya wene kawiyite kamunda kangaluko rengi we okatukangia na tayari kawe kiro fertilizer naraka gitani waku barombete Munya otigira na kwa giteyo Mpuru Abori no ntubaire abatwaka bakurwira gite kimwe gisiasa Munya manto rere kwa manto ya Mpuru mathuku ukiwa ate bwetha chiana kari tutikwelewa ni mbibio ngwa biri akiri neku owe wa mwebro kwenda kithani tikiase ni to kwenda kitha yume ni representative utangaze ikire kukwenda kana kithani MP no kuibwa kana kithani MCA uchoke kuto kuthure tone kithoka abua Munya owe tukwaeletie o turi kuona bra simba ye yayekirite muta yongere ichiethetie karianira nambi na nyumo lakini keke nyonga acio batwe mheshimiwa Munya totitiare kureterwa muntu tukamatirite uturetera ndene tiania twina metho andu batiania batiami buru bona tumeito kariarau uri turetera kababia miaka 5 kababia utibatere ere kuruba kana kuruba kona atutheneria twarira endo turetera muntu unge wotuthenia tutienda ndendo kura mheshimiwa Munya ri tutena uwe ni reporter ndo cha weru kumantere cha Karama giciko bunge atigana East mbeta wa John